niba inyungu ufite ari ugusenya u Rwanda, ari ugusenya ibyo twubaka, ari byo bituma utinyuka, ntabwo ari igihe watinya ubirinda. Wagira isoni zo kurinda ibyiza by'u Rwanda tugenda tugeraho Imana twifuriza n'indi. Isoni n'iziki? Isoni buri wese akwiriye kubagira. Myself, it has been for a long time. Myself, I am a survivor from a genocide of Abanyamulenge. Ati ibi ni ibintu bimaze igihe kinini cyane. Njye ubwanjye narokotse jenoside yakorerwaga Abanyamulenge. To live in Kasai, my husband was killed. Nari sanzwe mba ahantu bita Kasai, umugabo wanjye yarishwe. I was in prison with my 7 children. Nafunganywe n'abana banjye 7, including pregnancy. harimo n'utwite. Because what? Because I was a Banyamulenge only for the reason. And I believe the whole world, the whole nation, they try just to ignore. Kandi twaziraga gusa ko turi Abanyamulenge. Ngere ntekereza ko isi yose, ibihugu byose byagerageje kugira gute kwirengagiza, ntibishaka no kubyibuka no kubirebaho. Igihugu kigize kurongora ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika ni ikintu gisanzwe igihe uri igihugu kigize uwo muryango. Nta kintu rero Burundi bwakoze gitangaje, kuko nibwo bwari bunagisigaye bwonyine no muri aka karere. Suko upeze muri Africaine ngo abanyamitahe ngo bacabaza bariruka ngo guhya abanyamitahe ntibihuye n'ibya politike bya muri Africaine. Barafite ibyo barahaba kuzana imitahe mu gihugu, baraba ibinini, baraba ubwo butungane, barabara n'ibindi. Twe twahanura nyakuba turongoye twe tumwesa ko yatore ibibazo by'u Burundi, yego n'abasa n'ino Africaine mugabo ntivyibagirwe. Nabiyo ko turisanga n'ibindi bibazo igihugu utagira igitoro. Imyaka 5 wananiwe no gutora ikibazo cy'igitoro, bigenda n'ingora n'u Rwanda kuvise ikiba intuzeyi. Ahubwo ho bibaye na kompike, kuko si Union Africaine yubaye na mediateur. None wowe utwara Union Africaine uja kwa mediateur y'ibihugu deja kandi nawe ari kosere niyo crise. Ono Murundi rero, ono Murundi. Ono Murundi. Oh, no Murundi. Ndabasuje mwese by'umwihariko abakunda ibiganiro tubagezaho bya buri munsi, abakunda ibiganiro bya Ngwino TV, yemwe ndabatahije cyane. Muraho reka tuganire. AFC Ventura yamaganya guceceka kw'amahanga mu gihe ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje kwica abasivili. Kugeza ubu nuko bimeze gute rero? Ihuriro AFC Ventura rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryamaganye guceceka k'umuryango mpuzamahanga mu gihe ingabo za leta zikomeje kwica abasivile mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Umuvugizi wa AFC Ventura Lawrence Kanyuka yatangaje ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iz'u Burundi, umutwe w'iterabwoba wa FDLR, Wazalendo n'abacancuro b'abanyamahanga byisha abantu benshi muri komine ya Minembwe, Mikenge, Karingi no mu bindi bice byo mu misozi miremire. Kanyuka yagize ati ibi bikorwa ntibyihanganirwa by'ubugome bikorerwa inyoko muntu, bikorwa mu guceceka guteye ubwoba kandi kudakwiye kwabakora mu rwego rw'ubutabazi, imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'inzego zifite imbaraga za diplomasi. Yagaragaje ko ibi bikorwa byibasira cyane abagore, abana n'abari mu zabukuru, bigakorwa bigamije kurimbura benshi, ariko ko umuryango mpuzamahanga ukomeza guceceka kandi bigaragara neza ko birenga ku itegeko mpuzamahanga ry'ubutabazi. AFC Ventura yagaragaje ko umuryango mpuzamahanga ko mu buryo bweruye leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kurenga ku masezerano y'agahenge kashyiriweho i Katari cyangwa se muri Doha no ku yindi myanzo y'amahoro yafatiwe Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
iri huriro ryagaragaje ko imyitwarire ya gashoza ntambara ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobora gusubiza inyuma intambwe zatewe zitezwe gufasha igihugu kubona amahoro arambye. Iki kintu rero ejo bundi nabonye umuntu yandika kuri Twitter ngo M23 mukanya iraza gutangira ivuga ngo ni abasivile bishwe nyuma y'iraswa ry'abantu bo muri twirwanaho AFC M23 byabereye mu bice bya Point Zero n'ahanga Karingi. Aha Karingi hafashwe n'ihuriro rirwana ku ruhande rwa FARDC muri ibice by'ahantu bita Karingi no muri bino bice byo mu marembo ya za Minembwe n'ahandi higaruriwe n'igisirikare cya FARDC. Rero AFC M23 dukunze kubona ikunda gutanga amatangazo igaragaza uburyo ko abantu bari kwicwa, abantu bakavuga batari ko M23 iba yishwe cyane nayo iba yatakaje abantu benshi igahita ibyita abasivili. Ariko iyi nayo ni trick abantu mubyitondere muri kino gihe cy'agahenge bishobora gutuma noneho M23 isubira mu ntambara cyangwa se intambara yongera kandi kubuka bundi bushya, kubera ko iyo hagiye haka ikintu cy'agahenge dukunze kubona AFC M23 yandika amatangazo igaragaza ko abasivile bari kurenganywa, bari kugirirwa nabi, ndetse ikagaragaza ko itazabyihanganira, igomba kujya gukurikirana umwanzi haturuka. Rero abantu mwitonde, nubwo Angola yasabye ko agomba gushyirwaho agahenge, ariko kagahenge gashobora kutagumaho bitewe nuko bigaragara ko mu by'ukuri AFC M23 yatangiye kutishimira uburyo abaturage bari gufatwa. Hano harimo ibintu bibiri. Icyambere, abantu muri AFC M23 iyo bapfuye kenshi twakunze kubona AFC M23 yandika amatangazo yuko abasivile bishwe. Cyo twarakibonye cyane. Icya kabiri, birashoboka ko abasivile bashobora kuba bari kwicwa muri intambara kuko AFC M23 bitangaza, bikaba byanaba n'impamvu ibasubiza mu ntambara bundi bushya, nubwo hari hasabwa agahenge na Angola ndetse na Doha. Buriya cyakora agahenge ka Doha ko bigaragara ko ntacyo kigeze gatanga, kuko kuva agahenge ka Doha kasabwa intambara n'ubundi yarakomeje, kandi Washington kuva amasezerano yasinywa intambara n'ubundi yarakomeje. AFC M23 twabonye ikintu cyitwa Doha ntabwo kigeze cyubahwa, yaba ku ruhande rwa Kongo yaba no ku ruhande rwa AFC M23. Rwose ibyavugiwe Doha cyangwa se amasezerano ya Doha yaguye mu mazi. Kugeza ubu amasezerano ya Washington nayo ari kugwa mu mazi. Ariko hari ikintu cyitwa Angola. Angola ivuga ko yasabye agahenge muri bino bice byombi. Ariko mwitondere ikintu cyitwa agahenge nabwo twongera kandi tukigaruke. Iyo bavuze ngo agahenge, twakunze kubona bisa naho ari uburyo bwo kongera kandi kwaruma ingabo no kurunda ibikoresho hafi y'aho imirwano iri kubera. Hari amakuru avuga ko Angola yaba yohereje abasirikare hariya mu butaka bwa Kongo bo kujya gufasha Kinshasa muri uru rugamba. Ni amakuru yatangajwe kuri X y'umuntu bita Dr. Dashi, avuga ko, kandi uyu ni umwe mu bantu rwose bakunda gutangaza ku makuru y'igisirikare cyane cyane, yaba icy'u Rwanda yaba icya AFC M23, ni umwe mu bantu bakunze kuba bari hafi cyane mu gutangaza kuri izi nkuru. Yavuze ko, reka nisome ntaza kwigira, Dr. Dash, nkuko nabivuze kuri Dr. Dash yanditse ngo Angola has sent 430 soldiers to Democratic Republic of Congo to support and help President Tshisekedi fight M23. Bivuze iki? Bivuze ngo AFC Angola yohereje abasirikare 430 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bo kujya gufasha Tshisekedi kurwanya M23. This comes after Tanzania also sent its soldiers to fight M23. Ibi nabyo bije kandi nyuma yaho AFC M23 nako Prito Tanzania nayo yohereje abasirikare kujya kurwanya AFC M23. AFC M23 defeated the SADC troops, so it is easy to say these soldiers will also be defeated. While the world is looking for solution to stop the war, Tanzania and Burundi and Angola are actively working to keep it going. Ati rero mu gihe murabizi neza ko M23 yakubise SADC, ariko
it is easy to say these soldiers will also be defeated. Biroroshye cyane kongera kuvuga ko izi ngabo zizongera kandi zigatsindwa, kandi mu gihe isi yose iri gushaka amahoro kugira ngo irebe ko hahagaritswe intambara muri kiriya gice cya Congo, Uburundi, Tanzania ndetse na Angola basa n'abantu bari kwikongeza. Tanzanian troops have been also booming Minembwe. Ati abangabo muri Tanzania nabo kandi muri no misi bari za Minembwe n'ahandi. Rero iki kintu cyo kuvuga ngo Angola yohereje ingabo muri Congo, reka mbabwire, reka mbisubiremo. Angola kohereza ingabo muri Congo ni SADC nshya yongeye kandi kuza. Ejo bundi mwumvishe ko South Africa nayo igiye kongera kandi kohereza izindi ngabo muri Congo. Iki ni ikintu kikubwira ko SADC igiye kuza mu yindi shusho nshya itandukanye niyo twabonye SADC yatsinzwe ubushize. Abantu bakanibaza ati byagenze gute kugira ngo SADC itsindwe? Bamwe bakavuga bati habayemo kuyigambanira, habayemo imbaraga za Amerika kugira ngo irebe uburyo SADC yabanza kwanza gutsindwa, ndetse yamara gutsindwa kugira ngo babone uburyo amabuye ya Congo ajya mu maboko y'abanyamerika. Kuko iyo SADC itsinda AFCM 23 ntabwo, cyangwa se Goma idafatwa, Bukavu ntifatwe, kugeza uyu munsi wa none ntabwo amasezerano ya Washington twari kuyabona. Noneho kugeza ubu aho bigeze nuko SADC ishobora kuba igiye kongererwa imbaraga ikazanwa mu ishusho inshya irimo abasirikare no bari elite bashoboye kurushaho twabonye baje batwite n'abandi basa n'abari mu kabyeyi bo muri South Africa n'abandi. Iki kintu rero abantu bakitege bitege ko SADC igiye kuza mu ishusho nshya noneho y'abarwanyi ba nyabo batari babandi twabonye basa n'abantu bari barwanaga nk'abahetse imifuka y'amabuye. Cyakora SADC gusa ariko ubu turi kuvugana hari nabonye minisitiri ahanini iyo umuntu ari umuyobozi wa Africa Union cyangwa se nka kuriya Uburundi buyoboye umuryango wa Afrika yunze ubumwe bwa Afrika, akenshi abagomba no kugaragara nyine mu buhuza nkuko twarabibonye Angola. Niyo mpamvu yakunda guhamagara ati Congo M23 Rwanda ni muze, nuko ari umuhuza. Iki cyo ubwacyo biravuze ko twanabyumvishe ejo bundi bajya kumuhereza ingoma cyangwa se inkoni, bamubwiye ko bavuze ko umuntu wese wijanditse mu ntambara ya Congo atagomba kugaragara kuri list y'abahuza. Ahangaha rero Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yatangaje ko kuba perezida w'u Burundi aherutse kuba umuyobozi w'akanama k'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika yunze ubumwe bishobora kubangamira inzira zo gushaka umuti w'ibibazo byo muri Congo kuko kiriya gihugu cyafashe uruhande. Minisitiri Nduhungirehe yatangaje kuri uyu wa kane tariki ya 19 Gashyantare ubwo yari amaze kwakira komiseri w'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi ushinzwe imyiteguro y'ibihe bidasanzwe Hajat Lahib. Nduhungirehe yavuze ko Uburundi bushobora kugorana mu bikorwa by'ubuhuza mu gushaka umuti w'amakimbirane ari mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo. Ni nyuma y'uko Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi wahawe inshingano zo kuyobora akanama k'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Inshingano yatangiye ku itariki 14 Gashyantare. Minisitiri Nduhungirehe agaragaza zimwe mu mpungenge, zimwe mu mpamvu zigaragaza ko Uburundi bushobora kugorana. Yavuze ko iki gihugu gifite ingabo zikorana n'iza guverinoma ya Congo FARDC mu rugamba zihanganamo n'abarwanyi ba FCM 23. Muri iki kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, Nduhungirehe yavuze ko biteye impungenge kuba Burundi bufite uruhare mu ntambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo mu isura mbi. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko ingabo z'u Burundi zagose
umuryango w'abanyamurenge mu ntara ya Kivu y'Epfo, bigatuma imibereho ndetse n'ibikorwa by'ubutabazi by'aba banyekongo bigorana. Ati muri urwo rwego rero biragoye ko Burundi nabwo bwafashe umwanya wa perezida wayiyubugira uruhare mu buhuza. Bya bintu narimaze kuvuga. Yakomeje avuga ko u Rwanda rwizeye ko abahuza bamaze igihe barashyizweho nka Togo yahawe inshingano na AU ndetse n'abandi 5 bafasha iki gihugu bazakomeza inshingano. Ati twizera ko aba bafasha bafasha n'umuhuza bagomba gukomeza akazi kabo ko gushyigikira impande no gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington nta ruhare rw'u Burundi ari nabwo bugize muri iyi ntambara. U Rwanda rwakunze kugaragaza uruhare rw'u Burundi muri iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho by'umwihariko ingabo za kiriya gihugu zinakorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR usanzwe unahangayikishije u Rwanda. U Rwanda kandi rwamaganye imikoranire y'u Burundi na Repubulika Demokarasi ya Kongo mu mugambi wari uhari wo gushoza intambara muri iki gihugu cy'ibituranyi byombi. Ingabo z'u Burundi zimaze imyaka 2 zigira uruhare muri iyi ntambara, aho binavugwa ko iki gihugu gifite ingabo zirenga 20,000 ziba zinayoboye ibitero bikomeye bigabwa mu bice binyuranye mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uwo ni Nduhungire. Nuko rero nuko bikoze, nuko bihagaze kugeza ubu. Reka twumve Nanga ngo iki, kanumve Nanga nawe numve ibyo. President Trump said that they're getting minerals as part of this deal. Ati President Trump avuga ko agomba kubona amabuye muri iyi deal. Doesn't have any mining. Ati Kisekedi ntabwo afite minero cyangwa ntabwo afite amabuye y'agaciro. Uyo ni Nanga. A mining site to So give. President Tshisekedi has no minerals to give to the He US. doesn't have it. He's a Ati Kisekedi ushatse kuvuga ko nta mabuye y'agaciro afite guhereza Trump. Ati nta mabuye y'agaciro afite. cook. Are you suggesting that President Tshisekedi is manipulating President Trump with minerals? This is what he's trying to do. Atashaka kuvuga ko rero President Trump ashobora kuba ari gushuka cyangwa se ari kubeshya President Trump President Kisekedi ari kubeshya President Trump kubijyanye n'amabuye y'agaciro. Undi ati nibyo ari kugerageza gukora. Uwo ni Nanga uyoboye ihuriro rya FCM 23. This is what he's trying to do. Will it succeed? I don't know. Urabona azashobora kubigeraho. Ati ntabyo nzi. Uwo ni Nanga ari kuganira na CNN, by'umwihariko araganira na Maduro na Madao wa CNN, umwe mu bagabo batuye bavuka muri Kenya, akaba by'umwihariko anatuye by'umwihariko cyangwa se anakorera muri bino bice bya Afurika. Nuko kugeza umunsi wa none rero birasa naho mu by'ukuri iki kintu cy'intambara gisa naho kiri kugenda kirenga abantu bamwe na bamwe, cyangwa se gisa naho cyamaze gufata indi ntera. Noneho murabuka ko ejo nababwiye ko President Kisekedi ku rutonde yatanze rw'ibirombe bagomba kuzacukura nk'amabuye y'agaciro bya Tantalum, yanatanze ikirombe cya Rubaye, kandi ikirombe cya Rubaye kiri mu maboko ya FCM 23. Noneho uyu mugabo witwa Nanga ati noneho muravuga ko Kisekedi afite amabuye y'agaciro guhereza Trump. Nta mabuye y'agaciro afite, bitewe n'uko urabyumvikana niba ikirombe cya Rubaye kirindwa na FCM 23, ari nayo gicukura, ari nayo ifitemo akaboko, byagorana ko yavuga ngo ahafite uburenganzira. Reka turebe. Guerre DM23 dans le Kivu, attaque de l'aéroport de Kisangani au drone, les modèles identifiés à une portée maximale de 300 km au moins selon les sources. Ceci indiquait que le drone n'a pas pu être lancé depuis les zones contrôlées par la FCM 23. Ati burya za drone zarashwe Kisangani zarasiye ku birometero 300 uvuye aho byari kuri source yabyo, bivuze ngo ntabwo zaturukaga ahari AFCM 23 hari gukontorora. Dans la nuit du 31 janvier au
au 1er février, alors que les négociations entre la FCM23 et le gouvernement congolais apprenaient timidement dans le cadre du processus de Doha, l'aéroport international de Bangkok, dans la ville de Kisangani, a été la cible d'une attaque par drone kamikaze. Aucune de ces enjeux n'aurait fait de dégâts sur les installations de FARDC et leurs alliés. Ati ku itariki 31 zishyira ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere hari igihe hari kuba ibiganiro hagati ya Doha nako bya FCM23 ndetse na leta ya Kinshasa biri kubera Doha. Hari idrone yarashe ya kamikaze cyangwa se drone y'ubwiyahuzi yarashe ku kibuga cy'indege cya Kisangani, ariko bigaragara ko mu by'ukuri ngo nta kintu na kimwe iyi drone yigeze yangiza kuri iki kibuga cyangwa se kubyo Kinshasa isanzwe ifite hari birimo intwaro, amadrone n'izindi ndege byayo z'intambara. Selon des sources sécuritaires, ces attaques revendiquées par la rébellion du AM23 ati kubiturutse ku makuru nyine bahawe bavuga ko icyo gitero nta kintu kimwe cyeze cyangiza, ndetse iki gitero kigambwe na FCM23 visait selon les rebelles le centre de commandement des drones de l'armée congolaise. Les modèles de drones utilisés Hiha Gatatu suggéraient qu'ils n'ont pu être lancés qu'au moins de 300 km d'aéroport, soit hors de la zone contrôlée par la FCM23 avec l'analyse de Ibiteli. Ati iki gitero cyagabwe kuri rantuza nkuko byari byigambwe na FCM23, bari bagamije gusenya le centre de commandement de drone de l'armée congolaise. Bari bagamije gusenya ahantu hagurukirizwa indege zitagira abapilote zikoreshwa na FC na leta ya Congo. Le modèle de drone utilisé ati ubwoko bwa drone bakoreshejwe yitwa WIHA cyangwa se Hiha Gatatu, suggérait qu'ils n'ont pas pu être lancés qu'au moins de bivugwa ko ishobora kuba yararashwe hafi ku birometero birenga 300 uvuye aho ku kibuga cy'indege kiri. Bivuge ngo ni kure y'ahari ibirindiro bya FCM23. Bivuge ngo izi ndege cyangwa se iriya drone yarashwe ntabwo yigeze irasirwa mu birindiro bya FCM23, ahubwo yarasiwe kure yaho cyane. Nuko rero naho General Jules Banza yageze mu Burundi Bujumbura aho agiye gutegura urugamba muri Plaine de Ruzizi. Amakuru avuga ko biyemeje kurwana mpaka bageze i Bukavu. Nuvuga ngo hari amakuru avuga ko General uyobora ingabo za Kongo yagiye gutegurira ibitero bigomba guturuka i Burundi kandi bakeneye kwigarurira Bukavu. Andi makuru ari kutugera avuga ko FARDC baguze ubwirinzi bwo mu kirere aho bazanye ubwitwa Difo, kuko je nayo babwiye ubwitwa Difo ni ubwirinzi bakoresha ku kibuga cy'indege, ngo ari nabwo bwakoreshejwe ku Kisangani, byanatumye Kisangani nta kibazo na kimwe kihaba. Ikaba ihanura drone ikiri mu birometero 4 itarayegeraho, ikirinze cyangwa se itaragera ku cyo iki kimoshini cyabo kirinze. Ku ikubitiro iyo ntwaro ngo ubu iri kurinda ibibuga by'indege nka Kisangani, Kalemi, Bujumbura. Ibibaga bigera hafi kuri 3 biri kurindwa n'icyo gitwaro n'ubwoko bw'ibyo bitwaro byakorewe mu Buhinde. Aha akaba ari naho hakurikizwaho drone zijya kurasa mu bice biri kurugenzurwa na FCM23. Ibyo bibuga byose uko bivuze Kisangani, Kalemi, Bujumbura ni bimwe mu bibuga biri kwifashishwa mu kujya kurasa ahantu hose FCM23 iri kugenzura. Imirwano yimerewe rero muri Rwitsankuku, Mukoko, Nyaruhinga. Amakuru avuga ko ingabo za leta zohereje imbunda nini n'into ndetse
n'abakoresha za drone, aho zimwe zagiye zihanurwa na za twirwano cyangwa se na FCM 23. Iyi mirwano yatangiye saa 11 za mu gitondo nkuko ubu turi kuvugana. Andi makuru nuko twirwano yakiriye umusada w'intwaro w'intare za Sarambwe cyangwa se bamaze kwakira abaturutse muri intare za Sarambwe nkuko byifashe. Ariko hari amakuru avuga ko hari umuntu wo muri FDL wafatiye mu bitaro. Kugeza ubu turi kuvugana urugamba rero rwakomeje kuba imberenge, nta muntu n'umwe uri kwibaza uburyo bino bintu biza kurangira. Nuko ubu turi kuvugana bimeze, nuko bihagaze. Hari n'abasirikare ariko bamwe b'abakomando AFCM 23 uretse gusohora bafatiye ku rugamba. Les rebelles de M23 alliés au Rwanda n'ont pas respecté de laisser les faits proposés par Rwanda à Kinshasa a sourcil venu pour attaquer les positions de FARDC autour de Minembwe. Plusieurs rebelles sont morts et décapités. Hari igitero ngo cyari cyarashwe cyangwa se cyari cyoherejwe kujya kuraswa Iminembwe kigamije kugira ngo gikure FARDC mu bice yamaze gufata muri Ramisozi uko nabisobanuye. Noneho ngo abaje bose barakubiswe baranirukanswa nkuko hano bari kubivuga. Reka wumve. Emmanuel Defense walinikamata tuko kinguvu. Emmanuel Defense yitwa Emmanuel Defense walinikamata tuko kinguvu. Bamfashe tu ku mbaraga cyangwa se banjyanye ku mbaraga. Nile tika juni kona dejuru niko kule. Namaze hafi nk'iminsi 2 ndiriye. Tosha Goma kule Asenjo chanzo juzi hapa male dimashe ilipita kama ni komando na tulikuwa ma 3000 kombe tulikia sana nanti. Ati batubwiye ko turi abakomando twaje turi hafi, twari nk'abantu bagera hafi ku 3,000 ariko twageze aha ngaha turi 100 na hafi na 80 na 90. Abakukuwa na tuambie walikuwa tunatuleta sasa, tulitoka Bukavu sasa tulifikaka Kamanyola kutambuka kidogo wakatupandisha mubalabala moya hivi. Ati ntabwo bigeze batubwira, batuzanye batuvanya mu bice bya za Bukavu batugeza za Kamanyola, noneho tuzamutse batuzamura mu muhanda gutyo umwe, tukaendelea tukalala munji kukucha tena kutambuka Kamanyola mtwa. Ati turagenda tugenda tunarara mu nzira yafika Uvira uko balabala inapanda hiyo ile nji. Nubwo iyi video bagiye bayicagagura ati tuzamutse tugeze imbere yuko tugera Uvira tuve za Kamanyola hari umuhanda tuzamuka ujyamo, tuzamuka muri iyo nzira. Sasa tulifika kule kumwisho tukakuta hakuna tena balabala. Ati turazamuka tugeze hejuru dusanga burya nta wundi muhanda wakomeza urimo. Tembea na miguu tulienda na la. Twagiye tugeze anga tubuze umuhanda dutangiye kugenda n'amaguru, tugenda turara mu nzira. Koko talala munjia. Bezangu balikimbi. Ati twaraye mu nzira bagenzi banjye birukanse. Nuko uyu numwe mu bavuga ko bashobora kuba bafatiwe mu rugamba by'umwihariko hariya mu bice bya za Minembwe. Rero iby'uru rugamba birasa naho kumenya mu by'ukuri kumenya uburyo biza kurangira biracyagoye, kuko niba FCM 23 atangiye gutaka, nababwiye ko ari strategy FCM 23 ikunda gukoresha yo kugira ngo ibone uburyo yongera kandi kubura urugamba, na cyane ko ibishinja leta ya Kinshasa kuba ariyo yishaga henge. Nono iyo ibigaragaje uku ibigaragaza ko leta ya Kinshasa ariyo yishaga henge ndetse ko bari kwirwanaho cyangwa se bari kwitabara, nono bigatuma nta wavuga ngo FCM 23 niyo yishaga henge cyangwa se niyo yishe ibyari byemejwe cyangwa se byari byashyizweho. Kugeza ubu rero navuga ngo uru rugamba n'abarurimo bwabo ruri kubagora kuko urumva usohoye 7,500 by'abasirikare bitwa abakomando batangiye kubafatira ku rugamba.
Kinshasa uravuze uti ngewe nemeye ko hari agahenge rwose ndakemeye kandi bidasubirwaho ati kandi abwira n'abasirikare ati musubize inkota mu rwubati mwese bigenze uko rero ni ikibazo gikomeye kugeza uyu munsi wa none kuko iyi ntambara iracyafite nk'utuntu dusa naho tugihatse tutarasobanuka ari nayo mpamvu uvuga ngo kurangira kw'iyi ntambara ishobora kurangira uyu munsi ariko ibisigisigi byayo bishobora kuzamara imyaka itari munsi ya hafi y'itanu n'ubundi bisa naho amasasa kivuga n'ibindi bitambuka n'ibindi bitandukanye reka rero mbashimire mwese by'umwihariko abakunda ibyo tubagezaho birimo ibi by'ubusesenguzi n'ibindi bitandukanye n'amakuru abatandukanye abagenda acaracara Imana ikomeze ibahaze uburame kandi baheze ibyo mwifuza byose.